Chuti bakuze ibiganiro bingino bica kuri Indundi TV ndabaramutsa nongera kandi nk'abayikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubibona rero hano Indundi TV twatwishikiye ku kibuga intwari aho tugomba tuwerekane ano masanamu y'urukino rw'igice ca kimwe ca munari gishiri ca nyuma c'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi rukaba ari urukino rero rugomba ruhuza umurwi wa Telaviv hamwe no mugwi wa Flambeau du Centre wari igitega mu kibuka yuko umurwi wa Telaviv niwo wasezereye umurwi wa Aigle Noir des Fighters mu gice ca 16 gishiri ca nyuma rero mukanya isase urukino ruza kuba rutanguye hano ku kibuga intwari urukino rero ratanguye hajya Gakwaya Leonard Enoch Beni Rakoze takaje umupira Zakari ariko Enoch atakaje umupira rero ikosa rero ariko umagaritse zibandanya umusore fese umupira cenga nziza cyane yajya asubije ngako ruhande rwa centre ishuti ariko hanze Fabien teye umupira mbere kuri Edson Munaba Edson Rukundo Benjamin Gilbert Bibe Rukundo Benjamin centre ndende ariko nobo Emega Kiza inapigwa gari nja maridari kwa cross nzuri ilikuwa inatolewa kule upande wa kulia na Rukundo Benjamin. Telaviv bila Flambeau du Centre moja. Zakari Edson Monaba Fabien Asman Hamis Gilbert Tuimbaze Zakari Shaban Ali Shaban Pippen Papi tanzi pasi ndende kuri Ali Shaban ariko nobody Zakari ariko koza kazi gakomeye cyane ino defense y'umugwi wa Flambeau du Centre arisamaya ariko une Enoch akiji urugo kabisa ha amuteye shuti kabisa isanga ari mwigori no birarangira Juma Mohamed Abdul Karim ariko tayi mupira una munyegora akoza kagiga gakomeye kubisi shuti kabisa Irakoze Beni Gilbert Deni Irakoze Beni Asman Hamis Gakwaya Leonard Enoch Edson Ali Shaban Nasor Nyongoro Sadi Flavier Tamboy Baros Papi Edson Ali Shaban Edson ariko Hasmana Misa akaba muzibiye neza cyane Papi Zakari Papi pasi nziza cyane kuri Baros Tamboy Baros Papi Gilbert
Enoch Gakiza Eme mpira kabusose hanze iminota 45 igice ca mbere irarangiye hano kibuga c'Intwari irarangiye uno mugwi wa Flambeau du Centre uri kwisonga y'igisindo kimwe kubusa bw'umugwi wa Telaviv. Kigo kirahuza umugwi kiza kukiza igice ca kabiri rero kiratanguye hariya. Edson Tambwe Baros Edson Baros Tambwe akaba yaje Zakari umupira rero no gushira ku imetero Gilbert Twimbaze Rukundo Benjamin s'entraîne derko ateye shoot ariko bisa nko kumupira akoza kuboko ariko umuhagarika izina bya yigeze abona umupira muremure kuri Edson ariko ona mwego Brice kimona pale Edson Baros Tambwe anachukua Edson anapiga pale lakini nje, inapigwa pale kuona kigonga kichwa. Ali Shaban anaigombolea Telaviv bao. Uzembe wa beki, uzembe wa wachezaji wa timu ya Flambeau du Centre unaifanya kabisa timu hii ya Telaviv kusawazisha kupitia Ali Shaban. Flambeau du Centre 1, Telaviv 1. Asman Hamis Njimbere Juma Beni Juma Enoch Beni Rakoze pigwa ndefu Gakiza Eme gonga kichwa na Sorsa Gakwaya Leonard Asman Hamis wa kurushwa wachezaji wa timu ya Telaviv. Sari Nasor Nyongoro inapigwa cross gonga kichwa. Abdul Karim anachukua Baros anajaribu kuitia cross. Edson akimwona pale inapigwa pale lakini akiziba na Isa anautoa gonga kichwa. Baros lakini anakwenda nje. Flavier Ali Shaban Sadi poteza mpira kipa Gakiza Rahim Mohamed Juma Mohamed lakini anadhibitiwa vizuri sana pale. Flavier Edson kimwona pale vizuri. Flavier anaingia kwenye box. Flavier anampiga mtu chenga. Flavier inapigwa pale lakini ukuta kabisa. Abdul Karim anauzuia mpira ule, anachukua Edson anapiga pale lakini nje. Espoir akimwona Juma Espoir anajaribu kuitia cross gonga kichwa. Sadiki Yahya Edison Ali Shaban mpira nchukuliwa na Benjamin Rukundo Benjamin aipiga ndefu kumwona
Karim inapigwa pale lakini nje. Dakika 90 za mchezo zinakamilika hapa kwenye uwanja wa Mashujaa. Timu hizi zinamaliza mchezo kwa kufungana bao 1-1.